Molweni bafowethu, ujabule ujule lo ndibuyile. Ngisafuna nje ukuthi ndiphinde ndibuye ndinibonise ukuthi kwenziwa kanjani, senza kanjani masidlala u-12. Akho nomahluko otheni ke bafowethu ku-12 naku-6 string guitar. Yabona intamo zakhona zidablishekile njengoba nisazi. Kum ke o1 by 2, u2 ndifake u2 uye lo, ngenhla kwakhe ndafaka u1. Apha o3 bam bayafana this time, o4 bayafana, u4 no4, 5 ingu5 no4 ngaphezu kwakhe, u6 ngu6 no6. So ningadidiseki bafowethu, akho nto etheni ngo-12. 12 iyafana no6, iqhakushana ukuthi isandla sakho ngeke siqhele kanjani. Like umzekelo, andinothi ngiqhele ukudlala u-12 kube lula ukuthi mandihambe ndiyodlala u6 mhlambe ndidlale into ndingabhideki, ningasho kanjani. Akho kwanto etheni bafowethu.